birthday girl. Natuman gid ang wish. Ari mi sa Nonki. Nag-dinner. Oh, yan ni gusto. Kadaghan pa sa mga restaurant ito sa Tagbilaran, kaduol. Ari gid nas layo sa Panglao. Iya mong birthday, so wish granted. Birthday. Happy birthday, Ate Twinkle. See? Nonki, Bohol branch, the Y.O.L.O, Panglao. So, ano yung menu? Okay, so ang gi-order nako is spicy roll. So, ano ilang menu? Ang sada naman. O ta nag-request og spoon and fork ni Lola. Kana siya. Dili na siya dumpia ha. Para hunaw na sa kamot. So pretty. Minsan ni siya. Oh. Ano niya? Marami siya kanang lagi dami. Saging. Magsaging lagi. Saging din eh. Or saging or kamuti na i-fry. Kailangan lagi. Me. Okay. Ooh, haha. This is my order. Spicy roll. Okay. Chopsticks 101 with Mama. How to use the chopsticks. Okay. Here. Tanawa. Kani. Look at. Here. Oh, mura ka naggunit og vulcan ba? Nya kani isa sa taas. Ha. Hapit na. O kana. Iubos diri dapit. Sige. Get. Tanawa. Kana, sige. Kana na. Kana. Sige, go. Kana lagi. Sige na. Sige. Sige, go. Okay, success. Okay, again. Practice makes perfect. So, ingani ha, position. Mura ka naggunit og pen. Yang sa, ang kaning isa steady, kaning isa may move. Okay. Oh, successful. Kuha. Siyempre, kana may kuan. Kung saan pag inom og iced tea, higupon. Kuya kailang iced tea. Unsa ni mo haya? Ramen? Shoyu? Ebi. Unsa ni mo hate? Katsu. This is rice, right? Soup. Okay. So, ilahang new... Unsa ni? New menu? New drink? Unsa din nga na ni? Shimanto. Ha? Okay. Oh. Lami siya? Happy birthday! First, kuan gid ka, naka-first gid ka ani siya. Ilahang new item sa menu. Cocktail. Kaning gi-drink ni ate, 1 week pa nila lagi offer. Ako anong tofu di? Ako ra, dire. Lami mo gulang tofu? Kamao na si Lola mag-chopsticks. Okay. Fast learner. Fast learner. Okay, hinahinay na tagkaon while waiting for the other order. Kaya akong spicy roll is mine. Pray ba? Man na.
Ayusin mo na. Ha? Kani? No, grabe. Oo. Pickled. Lame? Ang katsu? Pork? Pork na siya? Nana, imong fish, ma. Imong sudan. Ano sa tingan, ano? Sibas, ma'am. Sibas. Oh, makakaon ka na kay nahihimbis. Dili magkawang way himbis. Doctor's orders. Okay. Sibas. Suzuki. Motor. Suzuki nga motor. Suzuki mo kuno sa Japanese man pero ato sibas. Ah. Kao na, nanay mong rice. Katambak ka na lang. Maumaoran na silang Burma. Taas lang ni. Salamat. Asa na mag-imuhang chopsticks? Hindi ko. Okay. Adugay ko gamit na ng chopsticks. Mas maayo jud ang kuan. Tanawa oh. Oh. Kuha. Oh. Oh. Sayon ra. Ooh, unsa ni assorted grilled skewers. Unsa gi pas ni mo ni dapita? Ang yakitori. Asa may yakitori ani? Kuno. Chicken leg kung chicken. Ah, okay. Ambot sa siya. So, kumusta ang fish, mother? Ganahan ka? Sinog ba? Kani? Mga kaon, mga kaani. Karne. Kana dyan lamig gini siya. As in. Cocktail. Okay. Sabi na. Happy birthday, ate. Thank you. Ay, wala tayo puspuro. Ngayon ta. You have to blow. Paspuro. Thank you. Happy birthday to you. Kanta ba? Happy birthday to you. Kanta ko yan. Happy Happy birthday. Happy birthday. ate. Yan. May God ever bless you. May God ever Bless you. May God ever bless you. Happy birthday, ate. May birthday. Uy. Ano? Yay! Okay. Happy birthday. Get your cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Salamat! Thank you. Hello, oy. I-blow, oy. Thank you.
Inga na mo gano'ng mga Japanese mo kaon? Higupon. Saba kayo na sila makaon. Saba. Bitaw, saba sila magkaon. Di ba, te? Parang rice wine. Uy! Ano? Hello. Kusog na manginom na yung mga apo. Sabi no? Rice wine. Sabi namin. What wine? Wine nga na sa wall. Magpunin pa. Ay, more yun daw ating minum di mo ka. Kung aliste. Sinon ka. Anak ka. Anak mo. Wala inom na kaya. Di mo budya. Nice. Ilahang ko ano. Pa-picture na ma. Nice Christmas tree. Picture ka? Bye, Nonki. Anong signage? Bye, Nonki. See you next time. Yay, with roses. Wapo ni Bless tong isa, oh. Bakit mo kamera? Itsura sa ko. Awalan ikit mo. Lukatal naman, aring. Ato dito na. Ayahay. Ayog, tago, ya. Tapa ni mo. Tapa dari ba? Na, okay, te.